Wadidaw, kakak punya induk sapi warna biru sama warna belang, teman-teman. Wadidaw, tapi kakinya belum terpasang, teman-teman. Mari bantu kakak untuk pasangkan kaki-kakinya, teman-teman. Pertama, kita pasang dan rakit induk sapi warna biru, teman-teman. Widih, widih, mantap ya, ada-ada saja, teman-teman. Sapi warna biru, wah wah wah, keren, teman-teman. Mari kita pasang dan rakit, teman-teman, kakinya. Pertama, kaki paling depan, teman-teman. Wede wede, seru, teman-teman. Mari kita pasang dan rakit kaki yang pertama dulu, teman-teman. Kaki depan, mantul, sip, cocok, teman-teman. Selanjutnya kaki bagian belakang, teman-teman. Mari kita cari dan rakit. Mana ya, teman-teman? Wah, ini, teman-teman, sepertinya. Mari kita cari. Mari kita pasangkan, teman-teman. Wadidaw, wadidaw, cocok, teman-teman, mantap. Mari kita balikkan, teman-teman. Selanjutnya tinggal dua kaki lagi, teman-teman. Kaki depan, kaki belakang. Apakah ini, teman-teman? Sepertinya ini buat kaki paling depan, teman-teman. Mari kita coba. Wadidaw, mantap, teman-teman. Wah, ada yang copot, teman-teman. Kaki belakang. Mari kita pasang dan rakit. Tersisa kaki terakhir, kaki paling belakang. Wadidaw, cocok, teman-teman, sip. Induk sapi warna biru sudah jadi, teman-teman. Selanjutnya induk sapi belang, teman-teman. Wah, mari kita pasangkan dan rakit. Kaki depan terlebih dahulu, teman-teman. Pasang dan rakit. Wadidaw, cocok, teman-teman, mantul. Selanjutnya kaki bagian belakang kita cari dan pasangkan. Wadidaw, wadidaw, cocok, teman-teman, sip. Mari kita balikkan, teman-teman. Selanjutnya dua kaki lagi, depan sama belakang. Sepertinya ini kaki paling depan. Widih, widih, cocok, teman-teman. Selanjutnya kaki terakhir paling belakang. Mari kita pasangkan kaki terakhirnya. Wadidaw, cocok, teman-teman, sip. Kaki-kakinya sudah terpasang, teman-teman. Mantap. Sudah membantu kakak, teman-teman. Sip, jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman.